I'm the answer to your every cry, solution for the way behind. I bring to you the news. Oh, praise the Lord, hallelujah. Ngiyanibingelela ngenalamhla kungumgcibelo ilishumi nakuthathu esihlokweni sethu serhapsody yemaqiniso lekungeyophela incwadi yekukholwa yawo onke emalanga. Le ncwadi ke siyibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamhla sihloko lasipha sona umfundisi uthi kumasibinzi ngamoya. Incwadi yekuvula incwadi yemisebenzi yabapostoli sahloko sesine elivesile 31 kufunzeka kanje: nabaceda ukuthandaza lenzawo bebahlangene kuyo yadanyadanyiswa, bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele, bacala bakhuluma livi laNkulunkulu ngesibinzi. Oh haleluya. Nangu umfundisi nakabhala uthi ebandleni lekucala isibinzi sakamoya bese luphawu lwalabo labagcwashiswe ngamoya longcwele, noma sebabhekene netilingo letimadima bebangancishiswa kwesaba noma badedele emuva babinze bebalishumayela livangeli ngesibinzi. Ngesikhathi boPetro naJohane baboshwa baphinze bayalwa ukuthi bangakhulumi ngeligama laJesu. Nawufunza incwadi yemisebenzi yabapostoli sahloko sesine livesi lesithathu, abazange bangenwa ngemande emadolweni kodwa bacubeka bakhuluma ngeligama leNkosi ngesibinzi. Amen. Uthi-ke umfundisi usafunza lo mbhalo ufika evesini lesiphohlongo lisitshela ngqo ukuthi Petro agcwajiswe ngumoya longcwele wacala ukuchaza livangeli kubantu lokufaka ekhathi bapristi nebaholi basethempelini netati temthetho. Walikhuluma livi ngesibinzi nekucaca futhi yakholwa kulo kusho abhekene nekuhlushwa. Lowo moya uhlala kuwe futhi sewukwende umshumayelo welivangeli lonesibinzi naloenda imisebenzi lebonakalako. Mayibongwe inkosi. Umbhalo ke uthi akusho noma ukuthi sinemandla ekwenda lutho ngekwethu kude lokuphuma kithi, kepha amandla ethu avela kuNkulunkulu. Lo wasenda safaneleka kuba baphathi bezivumelwano lesisha lesingesiso semthetho lobhaliwe kodwa samoya. Umthetho lobhaliwe uyabulala kodwa moya uyaphilisa. Leli verse silicephula encwadini yabaseKorinte besibili sahloko sesithathu ivesi lesihlanu nelivesi lesithupha. Mayibongwe inkosi. Nangu umfundisi uyaqhubeka uthi lesibinzi singemandla akamoya singumphumela yokuhlanganyela naNkulunkulu lokujulile kanye nenhliziyo elehlulekiswe liqiniso lakhe. Nawugcwajiswe ngelivi futhi ugcwajiswe nangamoya awesabi ukukhuluma nemuntu ngaJesu. Kungilesinye setizathu kumele uvame ukuthandaza ngalokujulile ngateleni. Kuyakwakha kukunike nesibinzi. Nawufunza incwadi yabaseKorinte bekucala sahloko selishumi livesi lesine kuthi-ke lokhuluma ngetilimi utakha yena. Oh haleluya. Umuntu lokhuluma ngetilimi utakha yena. Glory to God. Nakagcina-ke umfundisi uparagrafu yekugcina uthi njengebapostoli wende umthandazo besicalo sako konke. Khumbula lokwendako nabathandaza encwadini yemisebenzi yabapostoli sahloko sesine elivesi le-34. Amandla akhululwa nesibinzi satanyatanyiswa. Nabaceda kuthandaza lenzawo lebebahlangene kuyo yatanyatanyiswa, bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele bacala bakhuluma livi laNkulunkulu ngesibinzi. Leyo ngeyo yona incwadi yemisebenzi yabapostoli sahloko sesine lelivesi le-34. Haleluya. Ngakho-ke phakama ukhulume, moya longcwele ungumsidi wakho, wena nesibinzi kamoya. Oh haleluya. Glory to God. Azisho-ke umthandazo ndawusho emva kwami: Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngekungigcwalisa ngamoya wakho. Ngikhuluma livi lakho lamuhla ngesibinzi, ngemagunya kanye neluthando. Angisabi, anginyekadiseki futhi ngisebenzisa lonke lithuba ukuthi ngishumayele livangeli.
ngiphindze ngilethele abanyenti embusweni. Egameni laJesu, amen. Kuqhubeka nesifundo-ke lamhla ufunda incwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko se-13 uqale evesini le-44 ugcine evesini le-46. Kube incwadi yaTimothi wesibili sahluko sekuqala ivesi lesikhombisa nelivesi lesiphohlongo. Ugcina ngencwadi yabasefesu sahluko sesithupha livesi le-14 nelivesi le-20 ngelihumusho le-New King James Version. Bese-ke nangabe usebenzisa uhlelo lokufunda leBhayibheli ngeminyaka munye utawufunda incwadi yesambulo sahluko sesi-5, ufunde nencwadi yaJoel sahluko sekuqala ugcine sahlukweni sesithathu. Kanti-ke nangabe usebenzisa uhlelo lokufunda leBhayibheli ngeminyaka lemibili, lamhla ufunda incwadi yaJohane sahluko se-20 kwelevesini lekuqala ugcine evesini le-10. Bese ufunda incwadi yeDikronike lesibili sahluko se-26 nesahluko se-27. Ligama lenkosi malibongwe. Themba-ke nalamhla nibusiseke kakhulu, umfundisi asifundzisa. Nibe nelanga lelihle, inkosi inibusise. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafunda nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.